Abstraction by RENTLEI Chapter 6 Kahar vele chuan lungai na pokin minron tuam le ngal muthil thei reng mei achak Ivy BAWIHI lo tho har la eng motal ron ero I chawlu tukang kachak lo viau na in kapi kum upave to tak mei chu nial ka hre wangin ka tho ve shama pi kanin phi har masalo kangi o lo chu chukro nui mel ka mu loi sham ole man mo lo la kapi mita chuan min khongai na le mangai na ka mu the min ti ha dam hwa in ka shebok dart langa chuan ka mel chu ke en wangwanga nat na le lungai na pia lama chuan thinrim na ka mu tel bokani Jacob chunga hetiang thil thlen tu hi tu po chulo ni se ka ngai dam hau lawang aphu tok hrem na chu keima nge hian ka pedon ani ol sam tak chuan ka thengil mai hau lawang ka maya tui luang ngai te chu ka shu hul nok noka cho e tur chuan ka chuk thangal Ivy inu le pa te ka bezo cha hekta omri hi an phal sak che ni chu nalam ngai to lawin hadam ri lan do ni ke ni la in kan thlel na sabok si cha kani chuan min mu vele alo tingal rei tak chu kom the kher lawang tunlai chu kan boy zwal dewa karil runu mu thi kan ti film de photanga ka let le vat chonga yani do kan chu ka kil ve ngala ka tunu chu alo puitling ve ta tak take nalam ring ta ril ruwa ada tlat min thengil vat don ani hi ke ni ho chu ka pu chuan nui hwa chungin min fiam thegil teu lo me ka ngai em ring chu lom kani in fiam thu aron tho suya rinai takin ka zia phian me sedi company lama ka rongkal theri don lawa ka office lama na poimo zwal ho khamin lo thon la ka do phone atanga bia in ka ti a ole eng ti thleng ngei local thei lawang ka rongkal ve so don em ni kar khat vel nu a chau ka lo le tang ka pa kha ka ai oin lo pui torin ka do che ke chu ka ngai to om lo ole in enkol tharo o eron biala thadewin engkim shil fia bokla eron ming aron lamrik chuan engtini moriau hyang kom ka shil kher na chan tur ka shelo a number la ka nei hiklo a viau te su a auring thangei mai LMT ne na kan tho ho na tur hi kan ti chethiang lo ania ke ai poni ria chan kha kapa fanu ni om sok takani kanui suk LMT thodun pui hi ka du reng lo anni til lo point ke enkol the chu thu ka soi reng lai po chuan LMT tho pui that tur zia le kan san pha tur zia chu ka thin lung hian a hre chiang ve wani ka chapo na lian tak wang po hian sum don na wang me a eron ne hi kala tum lo bur tlom ka tum lo coach industry ho tho point ke ni ai lian thur sei tia mi Sierra la ka chaklo I du so kem ni Sierra chu ming zet chu ka thin rim ngal up the Jacob adu to ka aman tang kai nuwa ol sam takina kalsana a hrelo dir ngal mak bokania in chi ram tura la siam chu ka du ani LMT tel lo po hyang kan lian to kalom kalati fan ma se karil ru ero ain swal boy noi thung Sierra te company hi ka be ber tur po anlani mai theisia icha po na khada thate ka du lai aron ti hal kalo ngai to thale donya kada phot o ole a eng lam zong in thil khangai to sham la o Jacob hi tha ani ti achang alaka engemo ama thatu ti hian be sei anla nei chu pok chu enge ti ka sha chak tak set chu ani Sierra hi ain rol rin na ka nei tlat boka Jacob thina hian tilve lo po ni te reng se Jacob chunga har sat na le thina hiala thlen tu po engkim hre chunga haider lui tlat te Jacob nun in fiam na angleka amang kwal shrim po hian kapoi soyani top taka siam ve ka do ani bui I phone kha reng ania I omlowi motin ka rongkala I phone la chu I bul loka lo om reng boxi kani chuan athom na su pombor lukin aron ti thil kalo ngai to mu hlu to kani hello tunge mi rong kol po en manglawin kala ngal tupa khongei om chu o nel om na reng nei lo chuan ka thisin kal lai te hi aron ti chol thupin ka sha ka zo na si chang va tro ka chan mai lo wangin do theina nei lo zi chuan aron ti tek le chak ita na tangkai lo ka tong chhuak ve thei ta sha me he pala ka hi chuan ka ham hai tlan zel min tlan bo san rei thei chuang lawang
duhte na tlem kala nei lai hian ka hma aron in lan ro mit ka ching sok a o mai ka shat po in ka pa ngai lo em chuania ka tan bo san lo che tan bo san ngai na chan che po ka nei hik lo ngai dan ni lo mel setin a thori hak ipom ti na nyang mo ani chuan arang the ang bereng kanin kar thui kan pon chwa nge ngai don ni chu atong tan set chu ngei ti pia lamani in nei chu soilo kanin hwal na ringot po hi kapom reng lo tak zet che hian ipom nge yang thin rim se sil nakin aron tile kapom lo topang nang po hian engtin nge ol sam takin ipom thei so bedong o lamma ani ka o chu pom mei ro do theina tlem kala nei lai hian ka ngai dana pel china chuan ing ang point tin in chhir mala omzia chete ma nei to lawang shero nia asoi dikang ani ang mi chapolu toktan chuan ka nei du lo ringot po hi atlom thlap khopang in ngai to na hun ka mamo ka pom lo thu ka soingam ta hau lo afa mak zok fe ka petam tok to che atip muk ka sha na la rei ve lo ka o zet chu chuan lamatling lo karon pan masadon to lo che ka ri ru ka thak ma nge hian ka ma ron in lan ro huni nei tam to lo tu na ri hello shep hian ada ngal angkani chu chuan lam ngai thak adu lo ani nge yang swal lu tuk mai achapo na le ain da san lu tuk na wang shim po hian in nei na hi chu kapom theilo chapo na ka nei ve tho arin le du ango tati chu ka thei big lo Smallville a chuan ko om lui tlata Toronto lama ho chu ka du ve to tho na in na ka thok thei tho boka ma se eronero chuan karil ru chu ala peng na safiau tho IV Toronto lama le tin ro man na tin om takhi ti cha sakangai ithan chu tiang taka thin rim chu kala hrengai lo he thu min sil tur hian Ottawa tangin arong kal wang chu nya ma se engtin ka fai ken chu dokana ka the thanok karin dana dik cha siara hian jacob nun chu infiam nan lek alo mang tak ani athiam na te man tangkai adu wang mai in ten om lutuk sum ro puina du wang mai in ka jacob nun zong ati chia sak vek ani ka shabik lo achal domin ril ruha thin rim boxi in athukun tlok Sierra te company hian LMT thodun pui tumin man lameka an tho pui theina na an thil tok dar ber chu jacob ku chhuak ve kalo ni si engtin nge mo Sierra po hian a thei zok le adu ang hian ka ti tir theilo ka thin rim e ma wang chuan ka sa chhuak pup the Sierra hian kach industry hero sun nge ya duwa a thil du ti puitlin nan thiam na tak anei lo chu wanga jacob po hi ngai zong der ani nge yang adu a mu nu meu chuan a thin rim e ma wang chuan soizom theilowin angoi de he ro man na ro puile changkang takhi kach industry ho hian an mani mai chuan anti theidon ho lo chu wanga LMT company tho puya logna tela sang taka infor chho tu man ni karing tuna an company din muni athalowin tlak nyam lam apan mek si ka kwal chen thil ni thei tur ho ka ngai to kwal ka ngai to chwa ho chu thil har sa le khir tak vek an ni si ani chuan tuna kan ti thei om chun ni ri chu LMT company le kach industry tho ho ti tho ho tir lawani chu iti theyangim e than set chu ka thil ngai to ka sei chwangam si lo tak mangin so na min so tani ka shelo thodun tir lo ka du ani chuan LMT company ne na kan thodun theyangai thungang chu lo po sei chwa du lo thil ala om cheu ka chapo na the hi da that veka kha Aaron mi chapo swalu tuknoya intuk lu ka ngai don ania thata ka byakte ka ngai to thuingam lo so kalu ati hai IV ka ngen che jacob tan hian thei top chuang heti mai a thamral ti ri ka phal lo ani ril runat na thuk tak nei le thin rim na in pol nak chuan ati chuak ke point ka phal bik lo thei top ka chuang ka tiama che adara phone sakin kanui lui sak milo she thiam lok ka phone om na lam chu ka pan o sedi soiro phone kalak ral chuan ka tingal LMT company ho in thodun pui turing ka industry thlang ma se pa ngai taka pon chwa chola ni lo kan chaklawani ongui raya aron ti chuan pui ka tinge mai
kach industry hi kati chian ngai lo ni se chu pui kati ho lawang ma se thil adang lam to chu tiang ani thei lawang nang te chui lom zo kang chu ni lo sadi tho kal hak pon chu ala ni lo ti ro o ni lo Mr. Tibolton itlom mel mo sa ka wangin a ron ril ma sa che min ron ril ma sa chu ati thakope sedi ka ron le don LMT company thodun pui turing kach industry nen ka thodun tir theilo ma se engtin mak ti setin ati hlai kanin hwal na hi ka pom mai angai don ani eng ang po in she in du lo po ni maila Jacob tan ka ti nge angai ani Aaron Tibolt chu in rem na ka siam puyanga atula ni le in ne na hial thu po ka thlun pui mai anang chu lo ka tan kung dang om to lo coach industry hian LMT an tho pui ani fei chuan katan an ni ho hi ti chiat a har sadon to lu tuk tlak kadan theidan kong om chunani Abstraction by RENTLEI Chapter 7 Ethan ka in peye ole kal ngal me yang ka bek chu min khai chwa sakin kar nunga ada ka thutlok na siama hian poiti in kala in chir viawangim chu ka shelo ma se du than tur chuang ka nei lawani ka thil du ti puitling tur le lo tling tur chuan sakei bak nei pu ka zwan lu mai lo chu ti theidang ka nei tlat lo Ethan Jacob chung ten heng thil te an sheve ve kem lu a thing na ka shelo se athaso an ril rona sia ti zwal kai mek meyang liana ero chuan a sha ani hi chu nang poni shat kha alaka engma zep thei ani thin lo kapmela mu hian thil dik lo om ni chuan a hre chat chat zela liana chungchang a soya a ori le a mel landan atang ringot po in a mangai hlia ti a shat thadewin engkolang che Jacob ai o tu ini angai ania ka thian pa ai chu engtika ma ko zo ngai lawang ingai dan chu ka hre thiamalom ma se tu te tan po hian Jacob a hlim thla kan kyanga cheng ve ang mai ni nang ang thian ka tong chei kalom Jacob po in nang ang thian rin atong che hi va nei ai tingutin ka ring kan nui don ve ve ma se kan nui na kara lungai na le natna alo in septel ve zel to si keipo kalom nang ang thian hwai sen ti to na lama ti bur che ka nei che a min ngai dan chu a thalo lem lowe Smallville kan chwa san fel to ka thin lung hi a ipik ngoi thil tam tak ka ngai to kwala engma hadam thlak le min han ti pur viau thei thil hi a om lo Ethan ka thut na nung chu ngengin mit ka ching thokal hak Jacob hi engwanga that kher nge mon ni le he thu hi keima ka in zon non tlut thin hausak le ro pui du wanga ni te chu ka hre tho ma se Jacob thi tir kher ngai lo hian chin fel dana om si sha thiam har sa ka tilu tuk tlat thin ingai dan chu ka sha thiam pui lu tuk che engwanga anun na lak sakher nge an ni ti chu siara nge hian ala puang chhuak don alom Jacob nun na hialin ator pha thil dik tak hi har saviau don ma se engti kong zong pu in ka zong chhuakang ho mai chu ni lo topang tuna Ethan landan hi kapmel mapa ani ang ti hla om khopani keipo ka ring LMT company thopuina na anthil tok dar chau hi chu ni theilo engthil engmutak chu ala om chang ani kati ve ngat ma ni ril ru ve kom chuan kanin besom talem lo kanin po kan thleng ve thuai me chanchin kanin hril don nya kar kong khar chu puhar bata kapa driver in mi lo hon sakpat in engkol thala min ron ti zuin Ethan chu ron lut koi lowin atlan tlang le tangal puhar pat kapa ina omem ni omlo fu in chu keiman ka zui lowa I tha em panel omle tongdam thluam mei ani a kumtam tak chung ka hron to mel mu nuam lo voi khatma min la mu ngai lo o tha e nang zok in chung lama kanin zui lut keipo ka tha e oi Ivy boite ilo thleng theimo kan lo ngai man lutuk chelom pimarsi e min siam sak tu nu chuan min lo lom chul kanu hi na thokin achwa bo dei zel si a pimarsi hi kanu ai o a min engkol tu ani poka kangai na takzet keipo in min kwa fanga
ka hadam hoi mai kan chung ko zinga hian alo tel ve lawang ti ka hlau thin kanu tal po hi lowem ni ka ngai dan chu ani cha lo katana mi hlutak ka chan hlim alo ni bok nen inu le pa te chu an lo le trep to ang ilo ho ni khera inu cha lo ngai ve bok si ani point shi omati lu tu kania sha thiam sham ro kanu thlawang hi a hau ngal sat sel ole ka sha thiame ka room lama khan chho photange ka o chu a soi thrai rai nge mai ole han hadam ro mamole e cha ki nei pot cha mi shi vat donya ka buk khum zo kum som nga ani to a tho thang hi ke ai ma in ala tha in ka sha kan in chung en kol tu bi khi pahni kan neya security le driver tenen chuan mi panga in lama chhor kan neya ni Aaron Tibol te chung kwai ro ke ni la ka chuan sang takan lani lal chung ko ro pui tak ang che an ni a an men sona chen phei sa chu anom veu don ralin ka du lo mun tam taka in nei ma sela an in pui de ubik ani a ro pui lu tuk ma na thoka chhor an nga si voi khat cha kala kala ke tak ngal po hian ro pui ka ti ka song to phak din a ro puin anal uchuak an ina la na thok tam tak in pel sot ma se thom ri va le beng cheng stia tur a om hau chuang lo amu hi lani mel kai tho du lo meyang ti ria chuan ka har kamutna ala rei lo nen kalo mu hil man chunya muthil hi ka har sak viaw asin mule nu pa muang chang in ka thu chuak ka sam nok nyai chu ka chul ma ngal nok bok boi ka fanu dwa ti pa in kanu chuan akutam de ai mei chuan minron ko angal fong I tha im ka ngai to lu tuk che hi zan po ka mu thamang hlei nem min ko ana chu phel tholin ka mela tanga ka dan hria chan tum takin amit ming mangai na le zaidam na kha chuan min en fong nu ka ngai to hlei nem ka thalu tu kalom ka hlim lo na le kanat na te chu ti lan viau lo tum chuan ka tong chuak pa ron kun nyam ve fatin min ron ko ave a ka chala a fo pa zo bok ki chuan ka ngai to ave fak lo che a chan chu ka fanu hi a ma thil omte ma chon tur hian a hwai senin chakna nei thatok ti ka hre chiang ani ka fanu hi kong engki ma ka ring tok lu tuk lat hei hi ka pa min en kol dan chu ni in rin tok na satak ke ma hian min pithin ani ti theime lo tura ka in ngai to te po ka ti thei pha thin min rin tok na hian chakna min pe ani kanu nen hian min en kol dan le kalakan dan na a rang hlak ve a keima a anin an na chun chu min mangai lutuk ve hi ani kanu chu katan chian tha le ka ha dam na ani a kapai ro chu ka hero ro pui ber ani thung nya ka thalu tuk ka ngai to lo an ni ang nu le pa ka nei hi ka wa nei tak set ani intifai la zanra kan edonya kan lo zu chuk sanang che kanu chuan atia ole ka room an cha san nu chuan ke po ka intifai som ve ngal nak tu khwa hi var lo me se ka ti ani ka hu phur lo tu khi ka ngai to thangam lo zo Aaron ma a va in lan tur hian engwanga in ring tok lo em nge mo ka ni le ama ka mu apyang hian ke ma danglam na maktak a thleng se le ngal mel tha ti lo su an do yang ti tur ang mel aneya ma se nel om na reng anei lo thung Jacob nui mel mu nuam tak ang kha anei ve hek lo apian te la chu mi papiana ka du ang chi ka lo suang to rau ang sang sakya ngot ni lo tak salian le in phut nal tak dar phar hlai thale phlop a oma be chak ngoi ang chi kha nu khongi amelia hi dokan kilve ngal pa chuan ka zot tun lai le khazir angor dewa lo ho ma le lawang ni tak chu kapa mel tarai chu katan mu anuam lo tak zet kan company din mun wang hian aril ru a ha lu tuk ti ka sha alang tar boy the keila in athu kalo nyal ve reng boxi nu pa ke hian in hwal na kha kapum ma se tun tu ta in ni ngale ro chu ka thei lawang an chu ei lai thul mewin min thlek dun wang karil ru ka thak le ta thut chu mak an ti fiaw ani nge yang thuthluk na kanei to ka thul le mai ngai to si lo ichiang mo
ka pa chuan ringam cha lo ti sha tak chuan min zot bo o ka chiang fia fakin ka chang poi ka ti khop mai ka fanu hetianga kanor lui ngai che hi ipa hi min ngai dam ro thu ka lo thlung ve to sia thu tiam hlin lo mi hring ni hi ka thil lo le ka mi huat ber ten ni miao sia shom ati zia chu hai rual ani lo min nur lui fang ani lo ania ke ma du dan le ka thu thlung na siam ani in thiam lo om lo shom ti pha nan mang su ka soi zo chuan ka chu ina mun chu ka tho san ngal ka por to tlat ka kham san miang cheu ka pa chu abungat kanu ero voi khat ma tong lo angai dan tu tak po ka sha thiam lo ka hu phu ruk em ni chu alo in her chuaka ka thei to panal le za omin ka in chei bok ka kar la chuakin LMT company lam chu ka pana ka in khal chuak ta fang building lian le sang zet chu ka mel chho wanga ka hlau na le hre na te chu thup bawin ma ni inrin tok mel zetin dakwa chuan ka pen lut Mr. Aaron Tibolt motoring kala a office min ko mu thengem a chong noi bera lo duty ne na chuan ka ti a voina ami mu tur te sing ai telem ni chu nula nal le mel thave tak chuan nui mel min mu sang chung chuan min zot let tel lo ila ka local do nem ni kalandan nel omlem lo tak chuan chu nula chu ka ti zam deu ti ka sha ka in chei dan le ka hoi hira tangin mi mai ka ni lo ti su a hre chang khopang ka ti pal min hre thiam don nia God so far hazai mi pakhat chu Aaron office lama min hroi chho tur chuan ati ngal zat helai hi ni e ka kalsan pon mayang che min hroi tu pa chu lifa chuan lut le ngalin min chuksan le ta ngala pui theina che ka nei em nula sang pian nal tak chuan min mu vele min lo bevat Aaron secretary ni ti ka hrengal mai Aaron Tibolt motoring kala tuna hyang ka mungal thengem ka than tap the kongdang engem omse ka ti takzet min lo mosit na sadon mai si ma ni in la le in ring tok zet khan kalo nar vel to si min ngai nyam le zwal don lutuk lo hak lok ro a computer chu min ensan ron hoi chuak le fatin appointment ni neem ka fan ne tak zo na chan hi kaning nei lo vo in chuan mu thei ka fan ring lo ve anui sang ke ro kanui lo chiang ka mu nge yangai aman he ta local tur ha min tia lom dot ka fan soi chiang tak min lo biak nu hun bera ka lo nar le atang khan min lo be to lo shim min lo pan ma sak don to lo thu kha soya chu tiang che chuan a ani chuang kan hrilange khongai ni ming soila IV Watson kalome phone chula kangin amit ngal mol sir IV Watson mutur chen lokala kalo lo tir donem entin taklo nga yang mo alom nge lom lawang ole phone chu ada a lutura minti nge ka be se poi ka ti khop mai amu theri lo che ni o shep taka ka chapo na le mani indu tok na ka nei ka thu ruk sham chu a chemal phatin ka sha vo in hang ka mu nge yangai ti sil ro ni lo vo in mai ni lo tu na nge hian ka lu chu ka chul thuak ka in beng dei sham anga ya ni tu na chuan midang mu la yala nei ri a khonga in min sha thiam la IV Watson ka ni ti sil lawem ni a secretary om chu anom lo mel tak zet Aaron Tibolt a hlau fia wanang keila ka lu lul ve boxi o shile a hrian ngai lo thu che soi khongai min kal san to ro na tho ka nga ya nia tom thak ka van ti phong tak em ka thin rim em bok ka local khir so pui ka ti ni ka kal khopang thutlok na a thak ka lo siam ani engwanga heta local khir nge mo ka ni he pa hi ka holutuk oi ni lo ka fan ning tak Jacob to na nun ka nei theina min puite ka chapo na te ka da thatangai elevator ra ka lu to chu ka chuak le in beng dai tumin tho ka la ham ka tom san theilo ka le thale nga ta Aaron se tree in min long mu chuan aming phar up min mu non le ain be sei to lo ani nge yang enge ni le ta lom lo mel tak chuan min sot Aaron chu ka lo ngak don ti min hre sakro min lom lo mel chu haiderin ka hoi sang loifa kapi ka na tang hian min ban sei ti em ni ka bedon thi to lawang
he pa hi avahan in lastik om em keiman ka be meyang ka phone chu la chuaking ka call a ring ral thap thei ni se helai hmuna tanga thlo chu awang fung ka chak zia hi sha se Aaron se tri hian mingkhongai hial zokin ka ring ma se ka ti velak lo to ka top san ni ne theilo kongka aron riraka Aaron se tri nen chan kan hoi phei dhun thot chuta ka mishing va mu chuan ka thisen te chu atilum ngal pap pap thei thinrim na namet lawin minron lwa khat ngal mup mupa kut thaka Jacob chunga athil ti zong zong te kha ingwange ti a tong khum piap piap ka du thei ni se shemmun lama nam liam thla wang ka chak zek zek bok o Miss Ivy nangma hi ni mo Mr. Tibol mu du lo kha dam thiam ngei omzet si in aron tino ngiala huat na khat mit mengin kamel ngat ngat thung tong chuak tur puin ka thinrim na wangin ka ka chil vek tifak khan min melte su ko mi tinwam lo ma nia anui ri te chuan ka taksa mun tin hi ati thip nga sup supin ka sha kabul nai te aron dika Jacob thi na chuan ama effect engma nei lo ti sha takin anui ang sanga mei chinal le mel thatak chung ri le ro tur ten om taka khat vek ni thung si ani thatakin o min kalpel pa chuan min sului kher e le lokin kan nung maya chuan ading le dat Jacob kha ibial pahlui ti kalo sha a ka tor pui khop mai che a mel mu thei tur chuan ka in hervat alo nui so chang turin ka thinrim lu tuka ka tong chuak theilo hetiang em a mishing hwa thi kala nei ngai lo ka khur thei hialani akal liam tur chu mit tuiting pamin ngoi rengle in hum ru ngot ngotin ka clear liam taringot kalu te hi a hai moi moi in ka sha kapi I tha em tuna kalandan hi amak sak motang o ka Aaron kongkhar pula loading ka mu wang chuan tongzom lowin ka ngoi dat siara ne na kan tongkha a hriat phak lo ka be se in belokang kapan pheya office alu tur chuan min mit mei zo thuro thu oi deuh chuan ka thungil ngal at ka mazon taka aron thu ve ngal in hwal na chungchang kha nia soi ka hre lu tuk chu ka ngoi le ri ani la chu ka tong hun ngakin engma asoi du der si lo min mel ngur ngur rengot amit ming shipla hi en that ngam chi zia sang ani lo min ti zam chevek ze tui fin ja thuk tak ang me ani a ka ta hlum pal me ang ti ka hlawani ka pome chuan ka hoi chwaka mit ko min lo san khum ak du chok min ngai ne mel rawin ka sha soizom po ka phur lo ipoma chuan hun anei tam lo ti min sha tir atum na ti sha zatin aban lian le chakthat mel zeta asanabun loknal zet chu lakangin min en khum kher kapom ti ka ron hril che ram makin ka ti zalo zatin a then suk chiang zatin amit ming nal lutuk tur hlel om zet chuan min mel kala kalo mel laklo ve to si chit mel zeta mit lak son le mai chu ka hre si she om ka van ti tak khunge mei che in ring tok le zam mai ngai lo IV was sun kha thlo bo tak po ka hrebik lo he pa ma hi chuan ka tum dan angutin ka omin thil ka ti thei ngai lo pomemo pom lo po ni mala kanin hwal na ti so man mana ani dei to lom ka dang de u der mai ma se alom om thowe in hwal na lo la sut em lova kanin kar thu hi idu dan angin kalpui ro ka pom vekang ka thin lung chung ri le ro chuan a pom mot lo kanin hwal na hi ti top ka du ti tai la kameng saw ak kha thu chuan min va thong de u ve chu tiang ni ti thei lawang ngei om zetin a thleba ka he a khosa zia ngei om takhi ka twar lo chep to ni ka in beng dai sham ani in wangin ti top du zok tu chu nang mai ni min mel du lo tu chu nei lui chal ka tum bik lo muzo lo po ka ni lawa ni tin mai hyang ka ma mi tharnal tak tak min nei du in an ron in la thina sin ani chuan chung mi te chu nei ta po che nei jei ka du bik reng lo mo tak ngel chi pui ka du bik hek lo ma ni in da sang le chapo lu tuk mai in chuang ro pui si ti khum phiar chu ka du ma se
tuna ani mamo zok tu hi kan si thataka donson ka ngaya ni ama a moilo taka ilaka kalo ko sakto na khan mi se thiam don ya pui ka ti khop mai in chir mel zet chuan ka ti ka kun deu hlek boka hoi sanglar theiri po ka ni ri lo he pa ma hian I thu pa joina chu pomani e ka tho huai mai ma se engin nge ri ru thak tir che mi sil ro chan dan mai tur ka shelo poilawe min chang kher du su nar thei ro lo mi pa ka ni mia walom mei chewani taka ka siam ta bok che ni hi chu wang chu afan ni lo chiang tak em hi a that zia ai sha chian na tu khi ka nei du lo chan sok chu ni si abe sei ang ti thlona nar thei tu mei chia ni ka chak sa hi ain du tok na le a chapo na te thia sak vek ka du ani min du ngoi ngoi turin kala siam do na lom arin ang ngutin adu na lam lama chuan ka in khal kwaltir bi khau lawang in hwal na kapuma kanin kar thu poi du dan angai ikal pui ka rem ti fek bokang ma se thil pakhat in company le kan company hi kan tho ho wangai thungang in ring tok tak chuan ka ti chu te chu chiang salom ma se ka thu hnuaya ka du dan angi ni om thungang a opa zet le a thu min pek chu a in me viau na in ka ta ni ro pom a har sa viau thung si ole ka pome ban charin ka ti chuak thei sham a tha e milo wa chwa san to da che na tho tur tam tak ka nei si a anwaya na thok satlia ang che in min bia kana ru ving ving ka ti lan arem si lo kan thok ho don ani chuan coach industry hi engtin ngei ti ve thung don ka thut na tanga ka din chwa nu in ka zot le lo boy ve do so in company wa ngai to la tok mai min fa han ngai pui mo lo fe tak heti mai mai hi chuan kalaka ri tak kom tir hau lawang in hwalna kapom chan dik tak hi shani se chu kalaka hian adu song song nei the ang main chapole indu tok tak hian om hau lawang mole kan story ti hi ngai nom itia story dang ngai nom tak tak ingai thak sel do chuan kan channel hi min lo subscribe sakla notification kha on ngal bokla athar kan da piangin i muzung zung theyang